Tumna Nute Thupitzia Hana Nuampi Moses nu Jokabetin Atapa Moses aneutung panmain hoi tak apatta manin Moses pen pasian mizat lian pi hongsua ka Israel mi te Egypt kampan kanan gamzut na a amakai pa hongsua hi Hana in atapa Samuel aneutung panmain pasian thu to hoi tak napanta pa ahi manin agolte pasian kamsang thupipen hongsua ka Saul le David te Israel kumpi dingin sa Tawh nil hi Timothy zong api Louis le anu Eunice tein aneutung panmain pasian thu to hoi tak panta o ahi manin agolte khangno hoi khat le pasian mizat lian khat hongsua hi Susanna Wesley in atate aneutung panmain pasian thu to hoi tak napanta ahi manin John Wesley tulkha zasagi le thumpan tulkha zasagi le som kwale khatle Charles Wesley tulkha zasagi le sagi pan tulkha zasagi le som gya le gyate unaw pasian mizat lian pi le Methodist Paul pi apwan khete ongsuak ko hi Jonathan Edwards tulkha zasagi le thumpan tulkha zasagi le som nga le gyat zong anu pen pasian ai ma ma Revd Solomon starter Tunnu hi a anu in aneutung pan ma in pasian thu to hoi takin napanta ahi manin agolte Great Awakening kichi USA gam khanlo lian pi apian na diengin pasian misat pa hongsua hi England Prime Minister Mintang D.R. George tulkha zagyale som gukle thumpan tulkha zakwa le som li le nga pen aneu lai in zan khat chisanat na to sidek tak ngeya anu in kwa zu mei kai nuaya azana zanin siawan pa kyanga avapuak manin hongdam ki ka agolte England Prime Minister hongswahi England gama tugen champagne pa Prince of Preacher akichi Charles H. Spurgeon tulkha zagyal le som thumle li pan tulkha zagyal le som kwale ni som anu in aneutung pan ma in lai siang tho sim na le thungit na to anapatta manin asian misan min thang so hi laphuak siampa John Newton tulkha zasagi le som ni anga pan tulkha zagyal le sagi som anu in aneutung a kipan pasian thu to hoi tak napan ta a thunge sakden a hi manin lapuak siam khat suak the hi Africa gama misane te laka missionary sem Robert Moffat tul khasa sagi le som kwalenga pan tul khasa gyal le som gyal le thumjong anu thunge sak na le patta na to hitanin pasian mizat min thang suak the hi sen gama missionary Hassan Taylor tulkha zagyat le som thumle ni pan tulkha zakwa le nga zong anuin aneutung pan pasian thu to hoi tak pan ta a thunge sak den a hi manin pasian mizat khat suak the hi tedim thukizak na lai me kha tulni le som le khat hi pen atam zo nu te in ta te pasian thu to hoi taka ta te patta ding la na hi aban banina mailama som to lai di hi manna na subscribe sakon ngai sak mi malkim tunga lungdame